Whaatala patu telefola radio Samoa le nei fo ias whareile o si maila whaafonga o tala o taiao. E le o taliaina e tangata so e whaapitoa tau i le soifua maloloina. Le whaaiunga na whaiai tui o whanau i lalo le sefulu lua tausanga le mātutua. O le ua whaamautino o mai e le matagaluega le soifua maloloina. E toa whawhanau sefulu tasi tausanga ua mai a whaia tui mua le Pfizer. E ui o lea e le o whaatangaina. O lea na mo i sautala o le tamaititi e toa tasi na whaatau wana o le matua le ato o lona sefulu lua tausanga ia whaiai lona tui. Peitai o le faaopoopo o le isi toa tolu ua le whetau i loa. E lo o mawhaio na whaailoa le matagaluega whaamtalanga whaatatau i whanau nei ua whaia tui e le i ato le ta i sefulu lua tausanga e whaato a mawhaiei o na whaia tui o le Koviti. E le ngata i lea ele o whaailoa ina fwoi po le ale whaai unga ua whaia i tangata whaingaluega na o lata o whaia tui o ia whanau. Ua whautua ai ma Dr. Colin tuku i tonga i mātua e ono sai. Se ia atoa le leile sefulu lua tausanga o le tamaititi whaato a whaia le tui. Ma ua tua i ai e tuku i tonga tangata whaingaluega na whaia tui o whanau e le i aloa ia mai e le MedSafe. E iai nisi o nofuanga faanofoesea i totonu o Aukilani ua pawe te ai tua tangata faanofoesea e ui ele i atoa le sefulu whaaso. O le sefulu whaaso faanofoesea lava lea na Amata sauai, peitai, o le ua maua reporti mai nisi o nofuanga i totonu o Aukilani ua le o toe atoa. Reporti le staff o lea ua mawhaiona te ai tua ile mai ai o aso sefulu i nisi o nofuanga faanofoesea. Ma ua whaia lea e fesoa soani i le toe whaawanoa o potu mo isi tangata o lo mo o mia le faanofoesea. Atoa ai o lea e whaatu mauina pea Aukilani i lapata inga vaenga wha. O se whaaiunga o le tutu saima whaamtalanga mai le whaatono le soifua maloloina Dr. Ashley Bloomfield, ma le poloa inga o loo ta iala inai whaatonunga le soifua maloloina lea e tatau, o na atoa le sefulu whaaso. O le Chet Park lea wa mawai reporti o loo mawhaiona te aitua pe a umale aso lona sefulu. A o fesili ngai le suinga o iai, tali mai le so upo le matagaluega le soifua maloloina, o loo watu ina mai nei le mawhai e fetu una iai e nofuanga faanofoesea i Aukilani. Le umi o aso ino no foi cases faamaonia, ma ua whaia lea mo le mauti noa o lo o lava potu mo isi cases fou. E se fulu wono tausanga le matua o tamaitai lea na maualo na tino maliu i Manurewa i Aukilani saute i le whaai unga o le vaiaso. O le faamaoninga lea mai leo, ma usa wai matalo lo o talo sanga le ainga faanoa noa i le ofiso leo e aua ne i faalawi loaina lo na ingoa. Reported TV tasi, e le o whaingofia i le ainga le mewa tupu. O le tino maliu o le tamaita i talavou na maua i le fiafe le aso toona i le whato a umatu i McVilly Road, ma o loo sue ina nei o se tasi na whasi o tia. Ua whaate i ai ma le community i le laititi o tausanga o le ua umalo na soifua. O loo whaawau pia sue ngā leo, ma o loo talo sanga mai ei fo i se tasi e sila fia nisi whaamtalanga e feso o ta iatu. Ua faamaonia le siaki o le Koviti o le aveloli na kolosia tuaoi o Aukilani. Whaailoa i le whaatono o le soifua maloloina, Dr. Ashley Bloomfield ana nafi. O lea tangata whaingaluega na whaimalanga tuai i Hamiltone, Tauranga, ma Cambridge. O le aso lua au kuso le aso na whaiailo na siaki, ma e aveloli ki liva o lo momolia mea tau mafa. Ua toe whaamamawhai ma le whaatono sili i le tāua o le whai o siaki o tangata whaingaluega i au nanga tāua. O loo latou kolosia tuaoi o Aukilani. O le sowa amatalo ia i fo i le tāpā o le whaamaoninga. Na whaia siaki i tutono o le fitu aso tāluai o tangata whaingaluega i au nanga tāua. O loo whewa i atu matoi o mai i Aukilani. Ma e le tau mo o mia le whaailoa a mea e negative le whaai ungo le siaki pau o lea. Ia whaia siaki. Sa wai fo i matala mai leo, o le ato e wha fo i leo ave ta avale uma o loo fia kolosia tuaoi o Aukilani. Ai le aini faamaoninga na whaia siaki o Koviti i totonu o le fitu aso. Tala whaai o taiao, wa amata whaia umanei siaki o Koviti o gasegase o roo tau fia i le whale mai i Middlemore. O le ua whaasolo le au whaingaluega e whaia siaki o gasegase umai au fiai ma gasegase fou whaato atau nu atu. O se Suiga faaopoopo i au nanga le whale mai wa sue ai, a o tau sa i lia pea le feso o ta inga o cases e le o iei so tanga ma i latou na maua mua. Ai whaapea i fo i male whaamauti noa e le o pipisi tua i le community a Aukilani saute a o lea e le o mawhaio na maua. Reporti le News Hub e le vao le lua se lau i le tolo se lau ngase o lo tau fia i le whale mai i le taimi nei.
O tala fau nā mo le nei fo i tai au.